Nk'uko bisanzwe muri kumwe nanjye Nyirarukundo Xavera, uri kumwe nanjye Jean Daniel Sindarigaye. Jean Daniel, reka twanzikire ku byanditswe ku Rwanda by'umwihariko mu nkuru y'imvaho nshya baterewe bagira bati Perezida Paul Kagame yavuze ko ubukungu bw'u Rwanda bwazamutse muri 2025. Mu gihe ho bati nta wundi tuzategerezaho iterambere ry'u Rwanda, niko Perezida Kagame yavuze mu ijambo risoza umwaka wa 2025. Naho muri Kigali Today bagize bati iki? Bati Perezida Kagame yasabye urubyiruko kwitangira igihugu. Ibinyamakuru n'ibitangazamakuru binyuranye byandika ko umukuru w'igihugu yabigarutseho mu ijambo risoza umwaka 2025, aho yagaragaje ko uyu mwaka ushize usize u Rwanda ruteye intambwe igaragara nubwo rwahuye n'ibibazo bitoroshye. Yashimiye abanyarwanda kubw'icyizere n'ubufatanye bagaragaje muri uyu mwaka ushize ati ubukungu bwacu bwarazamutse, ubu inshingano dufite ni ukubungabunga kandi tugakoresha neza mikoro dufite nk'igihugu. Umukuru w'igihugu yavuze ko nta wundi muntu u Rwanda ruzategerezaho iterambere rwifuza, ko igishoro kinini kandi cy'agaciro igihugu gifite ari urubyiruko rushoboye. Ati ni inshingano zanyu nk'urubyiruko rw'u Rwanda gusigasira ibyo twubatse no kubiteza imbere. Ndizera ko ibyo byose mu byiteguye niyo byasaba kwitanga yaba ku giti cyanyu cyangwa se twese hamwe. Yavuze ko imbogamizi u Rwanda rwagize muri uyu mwaka ushize rwazihinduyemo amahirwe kandi ko abanyarwanda badakwiriye kwibagirwa aho bavuye. Ati kandi uku niko bizakomeza kugira ngo bidufashe kwiyubaka uko tubyifuza. Umukuru w'igihugu yavuze ko 2025 u Rwanda rwakiriye inama mpuzamahanga zakomeje kurumenyekanisha, zirimo nk'inama mpuzamahanga ku mutekano, ndetse ko usize ishuri nyafurika ry'imiyoborere ritangiye ibikorwa byaryo mu gihugu. Ati ibi byose birashimangira ko abanyarwanda n'abanyafurika muri rusange dufite ubushobozi bwo kugena abo turi bo, ibyo twemera n'aho twerekeza. Yakomeje agira ati ibihe bidasanzwe mu byaranze umwaka 2025 ni igihe twakiraga isiganwa mpuzamahanga ry'amagare, kwakirira irushanwa i Kigali ndetse n'abakinnyi b'abahanga bakaryitabira byari ishema rikomeye ku gihugu cyacu. Yashimiye buri wese wagize uruhare kugira ngo ibi bikorwa bigende neza, avuga ko siporo yunga abantu bose kandi ko nubwo u Rwanda rutaragera ku rwego ruhambaye mu mupira w'amaguru, icyizere gihari bishingiye ku bufasha bw'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA mu kuzamura impano z'abakiri bato. Ati tunejejwe kandi no kwakira FIFA Series umwaka utaha. Umukuru w'igihugu yagarutse ku masezerano y'amahoro yasinywe hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hashimira Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Qatar bafatanije n'inzego z'u Rwanda hamwe n'iza Afurika kugira ngo agerweho. Ati ni intambwe ikomeye mu gukemura mu miza amakimbirane ahora mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa no kugarura umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. U Rwanda rwiteguye gushyira mu bikorwa aya masezerano, ariko icyahungabanya amahoro n'umutekano by'abanyarwanda cyose ntituzakihanganira. Perezida Kagame yavuze ko hazaza u Rwanda rukwiriye hashoboka, asaba abanyarwanda kuguma mu nzira nziza no kugira icyizere. Perezida wa Repubulika Paul Kagame kandi hakaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda yanashimiye ingabo z'u Rwanda n'inzego z'umutekano ku muhate zagaragaje mu mwaka wa 2025 wose mu bikorwa byo kurinda umutekano w'u Rwanda n'ubusugire bwarwo, byatumye ibikorwa by'iterambere bikorwa nta nkomyi. Xavera, ibi bikubiye mu butumwa busoza umwaka wa 2025 yageneye ingabo z'u Rwanda n'inzego z'umutekano bwatangajwe ku wa mbere w'iki cyumweru. Ni ubutumwa bwanditsweho n'ibinyamakuru n'ibitangazamakuru bitandukanye birimo Igihe, The New Times, Rayine, Lokanape, Tarifa Rwanda, Umuseke, Igihe n'ibindi, aho byanditse ko Perezida Paul Kagame yagaragaje ko mu bihe bikomeye birimo imbogamizi zitandukanye, ingabo z'u Rwanda n'abashinzwe umutekano bakomeje kuba indashyikirwa haba imbere mu gihugu no mu butumwa zijyamo hanze yarwo. Yagize ati kubera umuhate wanyu u Rwanda rukomeje kugira amahoro n'ituze. Igihugu cyacu cyageze ku iterambere rifatika mu nzego zinyuranye, kandi abaturarwanda bashima uruhare rwanyu rwabafashije gukora ibikorwa byabo by'iterambere ry'imibereho myiza n'ubukungu batuje kandi batekanye. Yashimangiye ko ingabo z'u Rwanda n'inzego z'umutekano muri rusange ngo ziri ku rwego yahoze azifuzaho. Ati muri uyu mwaka mwakomeje kujya mbere mu nkingi z'ubumwe, kwihesha agaciro n'imbaraga, mubasha kurinda inyungu z'igihugu mubigiranye indangagaciro z'ubunyangamugayo no gukunda igihugu. Yasabye ingabo z'u Rwanda n'inzego z'umutekano ko mu mwaka mushya wa 2026 zazakomeza kurangwa n'ubunyangamugayo no kubazwa inshingano, kubera ko ari byo biranga ingabo z'u Rwanda. Ati ni mucyo dukomeze tube maso duhangana n'imbogamizi zirushaho gukomera, ariko tunakomeza guharanira kugera ku ntego dusangiye yo kugira u Rwanda rutekanye, ruteye imbere kandi rwunze ubumwe. Jean Daniel yanashimiye by'umwihariko ingabo z'u Rwanda n'abashinzwe umutekano bari mu butumwa kure y'imiryango yabo batabashije kwishimana nayo mu bihe by'iminsi mikuru isoza umwaka ikanatangira undi. Ati tuzirikana byimazeyo ubwitange bwanyu n'ubw'imiryango yanyu. Yanihanganishije ababuze ababo bari mu kazi ko kurinda umutekano w'igihugu, abizeza ko igihugu kizakomeza kubaba hafi. Xavera, uko dukomeje ku ngingo y'umutekano twerekeze amaso mu gitangazamakuru Kigali Today mu nkuru ivuga ko Minisitiri w'Ububanyi
n'amahanga n'ubutwererane ambasaderi Olivier Nduhungirehe we yagaragaje ko umutwe w'iterabwoba wa FDLR ukiri imbogamizi ku mutekano w'akarere. Minisitiri Nduhungirehe bigarutseho kuwa mbere y'iki cyumweru ubwo yitabiraga inama y'igihumbi 321 yo ku rwego rw'abaminisitiri y'akanama ka Afurika yunze ubumwe gashinzwe amahoro n'umutekano. Ni inama kandi yibanze ku isesengura ry'ibibazo by'umutekano biri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ingero z'uburyo umutwe wa FDLR ugizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri 1994 ukomeje kuba ikibazo ku mutekano, aho mu kwezi gushize kwa 12 wagize uruhare mu gutwika umudugudu muri teritwari ya Walikale, ndetse n'uburyo ukomeje ibikorwa byo guhungabanya umutekano muri ako gace. Yagaragaje kandi ko u Rwanda rwakomeje kugaragaza impungenge ku bikorwa bya buri munsi byo kutubahiriza agahenge bikozwe n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo. Yibukije kandi ko agahenge uko gateganywa ari amasezerano agomba kubahirizwa n'impande zose zihanganye, bityo ko kadashobora gushyirwa mu bikorwa n'uruhande rumwe gusa. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga yakomeje kandi avuga ko u Rwanda rwishimiye icyemezo cya FCM 23 cyo kuva mu mujyi wa Uvira, kikaba ari ikimenyetso cy'ubushake bwiza kubahuza muri aya makimbirane no kugaragaza ko biteguye gusubira mu biganiro. Yavuze kandi ko u Rwanda rukomeje gufatanya na Afurika yunze ubumwe nk'umuhuza n'umuhate wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, by'umwihariko mu gushyira mu bikorwa amasezerano yasinyiwe Washington umwaka ushize no guhashya burundu umutwe w'iterabwoba FDLR wagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda 94. Aksavera, indi nkuru yagarutsweho cyane mu binyamakuru n'ibitangazamakuru byo hirya no hino ni y'amagambo rutwitsi yatangajwe n'umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, General Major Sylvain Ekenge, wavugiye kuri televiziyo y'igihugu cye RTNC ku itariki 27 z'ukwezi gushize ko ngo gushakana n'umugore w'umututsikazi bisaba kwigengesera kubera ko batabyarana nabo badahuje ubwoko. Muri icyo kiganiro cyatambutse kuri iyo radio na televiziyo bya Kongo RTNC, General Major Sylvain Ekenge yagiriye inama abagabo muri Kongo kudashakana n'abagore b'abatutsikazi, avuga ko kurongora abatutsikazi hari ukubangamira umutekano w'igihugu cyabo. Iri jambo rya General Ekenge ryababajije abenshi mu baharanira uburenganzira bwa muntu ndetse n'abashakashatsi, bavuga ko iri jambo ari indorerwamo y'imyitwarire n'imyumvire ya leta ya Kongo kandi ari n'ikibazo ku mutekano n'amahoro mu karere k'ibiyaga bigari kose. Umunyekongo umushakashatsi ku birebana n'akarere k'ibiyaga bigari Dr Alex Mvukantunge we yagaragaje ko ijambo rya General Ekenge ritesha agaciro abatutsikazi ntaho ritaniye n'imvugo za kangura, maze agira ati kijondoniye. Ati amagambo ya General Ekenge yerekana ikibazo gikomeye cy'ubwenge n'imyumvire mu nzego zimwe za leta ya Kongo. Dr Mvukantunge yakomeje agira ati ibi bigaragaza kwimakaza ingengabitekerezo yo guheza bamwe no guha intebe ikibi bisa neza n'ibyagiye biranga bimwe mu bihugu mu mateka ya Afurika. Uyu mushakashatsi w'umukongomani Dr Mvuka akaba avuga ko mu gihugu gikurikiza amategeko amagambo ashingiye ku moko no gusuzuguza abantu yakagombye gutuma uwabivuze ahita akurwa mu nshingano cyangwa akajyanwa mu butabera, ari nabyo byabaye kuri uwo Sylvain Ekenge. Atariko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bifatwa nk'ibyemewe ndetse bikaba ikimenyetso cyo gukunda igihugu. Yongeyeho ko ibyo General Ekenge yavuze bihuye n'ibyo abayobozi bakuru bamwe bavuga kugira ngo bashimishe abaturage no kugira ngo barambe ku myanya yabo mu butegetsi, bigasa n'imvugo zakoreshwaga n'abayobozi mbere no mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri 1994. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe nawe yamaganye umuvugizi w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo General Major Sylvain Ekenge, havuga ko ibyo yavuze hari ukuzura amategeko 10 y'abahutu yanditswe na Gitera Habyarimana Joseph mu mpera y'igihumbi 1950. Yatangaje ko nyuma y'aho leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikoranye n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR ikagaba ibitero ku banyamurenge batuye muri Minembwe, ikakira Kinshasa Jean Claude Mubenga wavuze ko abatutsi ari inyenzi zigomba kwicwa na virusi yo kurwanya, ubu General Major Ekenge yashyigikiye amategeko ya Gitera. Minisitiri Nduhungirehe yatangaje ko niyo Perezida Felix Tshisekedi yakweguza General Major Ekenge nk'uko n'ubundi byagenze kubera gukorwa n'isoni cyangwa se ngo bitewe n'inama yahabwa n'inshuti zo mu burengerazuba bw'isi, abanyekongo b'abatutsi batazabura kugirwaho ingaruka n'ayo magambo ye mu gihe umuryango mpuzamahanga ukomeje kwicecekera. Aksavera, duhindura ingingo. Abayobozi 890 b'ibigo by'amashuri abanza n'ayisumbuye mu Rwanda batsinzwe isuzuma
barasezererwa bagirwa abarimu. Ni inkuru yasamiwe hejuru n'ibinyamakuru n'ibitangazamakuru bitandukanye birimo nka Lokanape, Kibondo.com, La Une, Igihe n'ibindi, aho byanditse ko isuzumamikorere ryakorewe abayobozi 5277 b'ibigo by'amashuri abanza n'ayisumbuye mu Rwanda ryerekanye ko 890 muri bo batagaragaje ubushobozi bwo kuyobora amashuri maze bahita bashyirwa mu rwego rw'abarimu. Jean Daniel: iri suzuma ryakorewe abayobozi b'amashuri, ababungirije bashinzwe amasomo n'abashinzwe imyitwarire. Ni isuzumamikorere riteganywa muri sitati igenga abarimu yasohotse muri 2024, ikaba ivuga ko rigomba kubaho buri myaka 3. Rinareba bageze mu nshingano mu myaka 3 mbere y'uko aya mabwiriza asohoka. Bikorwa kandi ku rwego rw'akarere no ku rwego rw'igihugu, rikaba ryarakozwe kuva mu kwezi kwa 11 muri 2024. Urwego rw'igihugu rushinzwe uburezi bw'ibanze REB rukaba rwaratangaje ko ku rwego rw'akarere barebaga niba umuyobozi yagera ku kazi kandi akita neza ku byo akora, imyitwarire muri rusange y'abayobozi n'uburyo umuyobozi akora hagendewe ku nkingi 5 z'imiyoborere myiza y'ikigo. Zirimo izihe Xavera? Zirimo iy'icyerekezo umuyobozi afitiye ikigo, uko afasha abarimu mu myigishirize, uko afasha abanyeshuri, uko akoresha umutungo w'ikigo n'uko akorana n'ababyeyi. Umuyobozi mukuru wungirije wa REB Dr Flora Mutezigaju yagize ati buri muyobozi w'ikigo yabonye amanota ku 100 kuri ibyo bintu. Akarere kakoze isuzuma koherereje amanota REB nayo itanga ibizamini 4 birimo ikijyanye n'imiyoborere myiza gikorwa cyanditse hagamijwe kumenya niba inkingi z'imiyoborere abo bayobozi bazumva. Hakoreshejwe ibishingiye ku ngero z'ibibazo bishobora kubaho, umuyobozi akagaragaza uko yabyitwaramo. Banasuzumwe ku byerekeye ubumenyi mu rurimi rw'icyongereza, hanarebwa imitsindire y'ikigo mu myaka 3 ishize. Maze Dr Mutezigaju ati kigusangaho kugira ngo imitsindire y'abana izamuka, ahubwo ugasanga imanuka. Iyo urebye neza usanga za nkingi 5 z'imiyoborere myiza hari nyinshi atitaho. Abarimu abenshi usanga ari uko badafashwa, abana ntibafashwe. Abagize amanota 70% kuzamura bagumye mu kazi. Maze uyu Dr Mutezigaju akagira ati umuntu wagize 69.9% no munsi yayo byagaragaye ko adafite ubushobozi buhagije bwo kuyobora ishuri, maze tumuha inshingano zindi z'ubwarimu, kuko n'ubundi ubu umuyobozi w'ishuri aba yaramaze imyaka 6 yigisha. Ni mwarimu yize kwigisha, n'ubundi aragenda yigisha. Hanze y'u Rwanda, duhere kuri ubu butumwa bw'umwaka mushya wa 2026, umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres yageneye abayobozi bakuru b'ibihugu byo hirya no hino ku isi, aho yabahamagariye guhitamo amahoro kuruta intambara. Muri iyi nkuru ya Africa News, UN News, Bloomberg, Huffington Post, RFI na France 24, Guterres yasabye abayobozi b'isi na buri wese gushyira imbere ibikwiye kwitabwaho muri uyu mwaka 2026. Yashimangiye ko hakenewe kongera ishoramari mu kurwanya ubukene no gukiza isi, aho gukomeza gushora imari nyinshi mu ntambara. Agaragaza ko amahoro agomba kuganza muri iki gihe mwene muntu ahanganye n'ingaruka zikomeye z'imihindagurikire y'ikirere n'amakimbirane y'urudaca. Muri ubwo butumwa bwe, Antonio Guterres yanasabye abantu bose kugira ubutwari bwo gufatanya mu gufata ingamba ziganisha ku butabera, ubumuntu n'amahoro. Yagarutse ku mafaranga menshi cyane akoreshwa mu gisirikare ku rwego rw'isi ugereranije n'ashorwa mu iterambere, maze asaba abayobozi guhitamo abaturage n'isi aho guhitamo ububabare n'intambara mu gihe isi iri mu mayira abiri. Agaruka kuri 2025, Guterres yavuze ko wabaye umwaka mubi ku baturage b'abasivili mu bihugu bitandukanye ku isi, kubera ko ngo abarenga 1/4 cyabo bari mu turere turimo intambara. Ni mu gihe abaturage b'abasivili barenga 200,000 bakeneye inkunga z'abagira neza, naho abakabaka miliyoni 120 bavuye mu byabo barahunga. Xavera yasobanuye ko hari ibihugu bikomeje gushora akayabo mu ntambara kandi ngo bisa naho nta buryo bwo kubihagarika buhari. Aha niho yagaragarije ko amafaranga akoreshwa mu gisirikare ku rwego rw'isi yongereyeho hafi 10% mu mwaka umwe gusa. Jean Daniel, maze agera kuri miliyari 2,700 z'amadolari y'Amerika. Ayo mafaranga ngo aruta inshuro 13 zose inkunga isi yose itanga mu bikorwa by'iterambere, kandi akangana n'umusaruro mbumbe w'ibihugu byose bya Afurika. Ati nibikomeza gutya, amafaranga ashorwa mu bya gisirikare ashobora kuzatumbagira akagera kuri miliyari 6,600 by'amadolari y'Amerika bitarenze umwaka wa 2035. Buri isi itekanye kurushaho itangirana no gushora imari nyinshi mu kurwanya ubukene no kugabanya ayo gushora mu ntambara. Amahoro agomba gutsinda. Nibyo raporo yatangajwe mu kwezi kwa 9 umwaka ushize mu rwego rw'ikiswe igihango cy'ahazaza, igaragaza ubusumbane mu mahitamo y'ingengo y'imari ku rwego rw'isi. Ni raporo yerekana ko munsi ya 4% by'amafaranga akoreshwa mu bya gisirikare bihagije kugira ngo harandurwe inzara ku isi bitarenze umwaka 2030.
30, naho amafaranga arenze gato y'10% ngo yatuma abana bose bakingirwa indwara, mu gihe 15% yagira uruhare mu kwishyura ibiguzi byose ku mwaka byo guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Jean Daniel. Nibyo Xavera, dukomereze muri Actualité CD, BBC, Le Courrier International, Le Figaro, The Independent na France Info, aho byifashishije ubushakashatsi ku gipimo mpuzamahanga cy'amahoro ya 2025 Global Peace Index, byanditse ko amahoro ku isi akomeje kugabanuka bitewe n'umubare w'intambara zishyamiranya ibihugu warushijeho kwiyongera kuva intambara ya kabiri y'isi yose yarangira mu 1945. Ibi bikaganisha ku gucikamo ibice kwa politiki mpuzamahanga ho kugira ngo ibihugu bitahirize umugozi umwe mu guhangana n'ibibazo by'ingutu byugarije uyu mubumbe wa rurema. Jean Daniel. Nubwo bimeze bityo ariko Islande ikomeje kuba igihugu kirimo amahoro kurusha ibindi ku isi, kandi umugabane w'Uburayi ugakomeza kuba akarere karimo amahoro menshi, nubwo nanone hari uduce tw'ubwo Burayi ayo mahoro yagabanutse. Ibyerekana ko ayo mahoro yagabanutse Xavera birimo impfu zifitanye isano n'intambara yo muri Ukraine, ubushotoranyi n'amakimbirane mpuzamahanga ndetse no kurushanwa kw'ibihugu mu kubaka ubushobozi bw'ibisirikare byabyo. Igipimo mpuzamahanga cy'amahoro 2025 cyasohoye tariki 20 Ukuboza 2025 kigaragaza ibihugu birusha ibindi kuba ibinyamahoro n'ibindi umuntu atatekereza kwerekezamo muri 2026. Uyu mwaka mushya twinjiyemo Xavera ku nshuro yayo ya 19, raporo ngarukamwaka y'igipimo cy'amahoro mpuzamahanga yanaze akajisho mu bihugu 163 na za teritwari zigenga, aho muri rusange ubushakashatsi buvuga iby'abaturage bangana na 99.7% by'abatuye isi muri iki gihe barenga miliyari 8 z'abantu. Ibihugu 10 vya mbere by'ibinyamahoro ku isi bifite igipimo cyo hejuru cyane cy'umutekano n'amahoro birimo Islande, Irlande, Nouvelle-Zélande, Autriche, Busuwisi, Singapore, Portugal, Denmark, Slovenia ndetse na Finland. Naho 10 bya nyuma ku rutonde rw'ibyo bihugu birenga 160 byakorewemo ubushakashatsi ibihugu birusha ibindi mu gushyira mu kaga ubuzima bwa muntu ndetse gutekereza kubisura bikaba ari ukwigerezaho, birimo Burusiya, Ukraine, Sudani, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Yemen, Afghanistan, Syria, Sudani y'Epfo, Israeli na Mali. Kwerekeza muri ibyo bihugu ngo ni nko kwiyahura cyangwa se kwanga ubuzima bwawe, kubera ko igipimo cy'umutekano n'amahoro muri ibyo bihugu kiragerwa ku mashyi. Xavera, twongereye duhindura ingingo tujye mu matora ateganyijwe muri uyu mwaka wa 2026 ku mugabane wa Afurika, ariko mbere yaho tubanze tubasomere n'iyi nkuru ivuga ku matora birakomeye yabereye umunsi umwe agasoza umwaka ushize mu bihugu bya Centrafrica na Guinea Conakry, hari tariki 28 Ukuboza 2025. Ukuboza n'ukwezi kwa 12. Ibinyamakuru n'ibitangazamakuru birimo Jeune Afrique, Guinea News, Corbeau News, Centrafrique, BBC News Africa, Al Jazeera n'ibindi byanditse ko muri Centrafrica habaye amatora akomatanyije abayobozi b'uturere n'intara. Aya ni nayo matora ya mbere abaye muri icyo gihugu kuva mu mwaka w'1988. Kuri uwo munsi kandi abanya-Centrafrique basaga miliyoni 2 banatoye abadepite n'umukuru w'igihugu. Ku mwanya w'umukuru w'igihugu hahatanye abakandida 7 barimo na Perezida Faustin Archange Touadéra washakaga manda ya gatatu, akaba ari ku butegetsi kuva muri 2016. Iby'agateganyo byavuye muri aya matora biteganyijwe ko bizatangazwa ku wa mbere w'icyumweru gitaha. Muri Guinea habaye amatora ya mbere y'umukuru w'igihugu kuva muri icyo gihugu haba kudeta yavanyeho ubutegetsi bwa Perezida Alpha Condé muri 2021. Aya matora yitabiriwe na miliyoni zirenga 6 z'abaturage, niyo yari itezweho gusubizaho ubutegetsi bugendera ku itegeko nshinga. Abakandida 8 nibo bahanganye na Perezida w'inzibacyuho ya gisirikare General Mamadi Doumbouya yamamaje nk'umukandida wigenga, akaba yaranahabwaga amahirwe yo kwegukana intsinzi, kandi nako byaje kugenda kubera ko ibyibanze byatangajwe ku wa kabiri w'iki cyumweru byerekanye ko yabonye amajwi arenga 86%. Nyuma yo guhirika Alpha Condé, General Mamadi Doumbouya yari yijeje abanyagineya ko atazigera hatana mu matora y'umukuru w'igihugu cya Guinea. Gusa ya matora yo ku itariki 28 Ukuboza Jean Daniel yabaye amashyaka arenga 50 yaramaze guseswa, naho abakandida bakomeye bo mu ruhande rutavuga rumwe n'ubutegetsi bangiwe kwiyamamaza ku mpamvu zitandukanye, ndetse yewe hari bamwe muri bo bahunze igihugu hakimara kuba kudeta. Abo barimo bande? Barimo Alpha Condé wahirizwa ku butegetsi n'uyu General Mamadi Doumbouya, hakaba Cellou Dalein Diallo na Sidia Touré. Nibyo, reka twirikize muri Jeune Afrique, aho umwanditsi mukuru wayo François Soudan yibajije ati byagenda gute mu gihe abagore nabo bafata ubutegetsi. François Soudan aterura inkuru ye avuga
avuga ko muri uyu mwaka wa 2026 ku mugabane wa Afurika hazaba amatora abarirwa mu 10 y'abakuru b'ibihugu, ariko ngo nta tora na rimwe rifite amahirwe yo kurangira umwanya w'umukuru w'igihugu wegukanywe n'umugore. Ati iyo harebwa imiterere y'inteko zishinga amategeko usanga uburinganire bw'abagore n'abagabo bwubahirizwa kurushaho, nubwo hari itandukaniro rikomeye hagati y'ibihugu, ariko kugera kuri ubwo buringanire igisubizo gihamye kandi kigihari ni ugushyiraho umubare wihariye wagenewe abagore. Ibi yabishimangije imwe mu nteruro yamamaye cyane, ikaba yaravuzwe na Madamu Margaret Thatcher wabaye minisitiri w'intebe w'Ubwongereza kuva mu 1979 kugeza mu 1990, aho iyo nteruro igira iti muri politiki niba ushaka amagambo bisaba umugabo, naho niba ushaka ibikorwa bisaba umugore. Iyi nkuru ikomeza ivuga ko muri 2026 ku matora abarirwa mu 10 y'abakuru b'ibihugu bya Afurika, amagambo azaba yiganjemo ay'abagabo bazaba yahatanamo, nubwo hazabaho n'abakandida bake b'abagore bazaba batizeye gutsinda abagabo muri ayo matora. Dore rero amwe muri ayo matora ategerejwe. Jean Daniel kwisonga haririye. Muri ku kwezi kwa mbere turimo muri Uganda hazaba amatora aho Perezida Yoweri Kaguta Museveni w'imyaka 81 y'amavuko azahatanamo, ari ku butegetsi kuva mu 1986. Mu kwezi kwa gatatu muri Congo Brazzaville naho bazatora umukuru w'igihugu, aho Denis Sassou Nguesso w'imyaka 82 y'amavuko akaba ari ku butegetsi kuva mu 1979 azongera kwiyamamaza nk'uko yabisabwe n'ishyaka rye rya PCT, Parti Congolais du Travail, muri kongre yaryo yateranye kuva tariki 27 kugeza ku itariki 30 z'ukwezi gushize kwa 12. Mu 1992 ubwo mu gihugu cye cya Congo Brazzaville habaga amatora ya mbere ashingiye ku mashyaka menshi, Sassou Nguesso yatsinzwe na Pascal Lisuba wategetse imyaka 5, mbese manda imwe ageza mu 1997 ubwo yavanwagaho n'intambara y'isubiranamo hagasubiraho Sassou Nguesso kugeza n'ubu tuvugana. Mu kwezi kwa kane uyu mwaka bwo muri Benin hazaba amatora, hazaba atarimo Perezida Patrice Talon umaze manda 2 kuva muri 2016. Muri uko kwezi kwa kane kandi muri Djibouti nabo bazatora perezida mushya, aho amahirwe ahabwa Ismail Omar Guelleh w'imyaka 78 y'amavuko akaba ari ku butegetsi guhera mu 1999. Nanone kandi muri uko kwezi kwa kane Jean Daniel muri Libya naho hateganyijwe amatora y'umukuru w'igihugu, mu gihe azaba abaye niyo ya mbere muri icyo gihugu nyuma y'iyicwa ry'uwari perezida wacyo Colonel Muammar Gaddafi wishwe muri 2011. Aya matora yo muri Libya yabanje guteganywa mu kwezi kwa 12 2018, ariko ntiyaba, ahubwo aza kwimurirwa mu kundi kwa 12 2021 nabwo ntiyaba. Mu kwezi kwa nibwo abanyazambiya bazitorera umukuru w'igihugu. Perezida Hakainde Hichilema uri ku butegetsi kuva muri 2021 ashobora kuzayahatanamo. Mu kwezi kwa 10 muri Cape Verde naho bazatora umukuru w'igihugu. Mu kwezi kwa 12 muri Gambia bazatora perezida ho Adama Barrow usanzweho kuva muri 2017 ashobora kuzayahatanamo ashaka manda ya gatatu yikurikiranya. Muri uko kwezi kandi muri Sudani y'Epfo hazaba amatora ya mbere kuva icyo gihugu cyabona ubwigenge muri 2011 nyuma yo kwiyomora kuri Sudani. Perezida Salva Kiir uri ku butegetsi kuva icyo gihe ashobora kuziyamamaza. Ahandi hazaba amatora ari muri Somalia, Sao Tome Principe no muri Ethiopia, aho Minisitiri w'Intebe Dr Abiy Ahmed w'imyaka 49 y'amavuko akaba ari ku butegetsi guhera muri 2018 ahabwa amahirwe yo kuzongera gutorerwa gukomeza kuyobora icyo gihugu nka Minisitiri w'Intebe. Twongere duhindura ingingo. Ibihugu bya Burkina Faso na Mali byagereye Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kebo zabigereyemo ubwo zashyiraga amananiza ku mpushya z'inzira arizo visa zikenerwa n'abaturage babyo berekezayo. Muti murabikura he? Nk'uko byanditswe na African News hamwe na RFI, Burkina Faso ndetse na Mali nabyo kuwa kabiri w'iki cyumweru byafashe icyemezo cyo kugabanya ku buryo bushoboka visa byahaga abanyamerika babijyamo. Naho Jeune Afrique iti travel ban Assimi Goïta et Ibrahim Traoré répondent à Donald Trump. Reka tugenekereze mu Kinyarwanda. Jean Daniel buriya bishatse kuvuga ngo Assimi Goïta na Ibrahim Traoré basubije Donald Trump kubirebana no guhagarika ingendo. Ni nyuma y'ibyumweru bibiri byari bishize ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump bwongeye ibyo bihugu byombi ku rutonde rw'ibihugu 12 abaturage babyo babujijwe kwinjira ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byarusanzeho na Niger bihuriye mu
muryango wa IAS ari ryo huriro rya leta zo muri Sahel. Gusa Niger ntacyo iratangaza ku cyemezo abaturage bayo bafatiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibindi bihugu bya Afurika biruriho ni Sierra Leone na Sudani y'Epfo, nabyo bikaba biri hamwe n'ibyo muri Aziya nka Laos, Syria na Palestine. Ubutegetsi bwa Trump bwasobanuye icyemezo cyabwo buvuga ko kigamije kurinda umutekano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni mu gihe n'ubutegetsi bwa gisirikare buyoboye Mali na Burkina Faso ndetse no muri Niger nabwo bwiyemeje kurwanya imitwe yitwaje intwari ikorera kandi gakwirakwira muri ako karere ka Sahel. Iyi nkuru ikanzura yibutsa ko ibihugu bya Burkina Faso na Mali atari byo bya mbere bya Afurika bishize amanga maze bigafatira icyemezo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kubera ko mu kwezi kwa gatandatu umwaka ushize Chad yabaye igihugu cya mbere mu gutangaza ko gihagaritse ibyo guha viza abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashaka kwerekeza aho muri Chad. Yego, reka dukomereze kandi no muri iyi nkuru ya Jeune Afrique hibaza niba Mohamed Bazoum wahiritswe ku butegetsi muri Niger muri 2023 agahita afungwa muri uwo mwaka azafungwa ubuziraherezo. Bwana Bazoum yarawumazeho imyaka 2 n'amezi 3. Turavuga ubutegetsi. Hari muri Nyakanga 2023 ubwo abasirikare bari bashinzwe umutekano we bamuhirikaga ku butegetsi bagashyiraho wari ubakuriye Generali Abdurrahman Tiani. Kuva icyo gihe Mohamed Bazoum yahise afunganwa n'umugore we. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu w'abibumbye wa Afurika Yunze Ubumwe wa CEDEAO hamwe n'abantu batandukanye ku giti cyabo bakomeje gusaba ko arekurwa hamwe n'umugore we, ariko ntibiragerwaho. Aha ni naho havuye imvugo igira iti iminsi ya perezida wa Niger wahiritswe ku butegetsi muri Nyakanga 2023 uko isimbura ni nako isa yose. Nubwo Mohamed Bazoum aramutse yoherejwe mu buhungiro bishobora gutuma atanga ibitekerezo bye mu bwisanzure, ingero nyinshi zigaragaza ko uko igihe kigenda cyicuma izina n'icyubahiro by'uwoherejwe mu buhungiro ngo bigenda bigabanuka aho kwiyongera. Aha hatangwa ingero za Alpha Conde wahoze ayobora Guinea ubu akaba yibera mu buhungiro, cyangwa se Andry Rajoelina wategekaga Madagascar akaza guhungira mu mahanga mu mwaka ushize. Bombi ngo ntibigaragara ko bateye impungenge ababakoreye za kudeta, ariko haracyari amahitamo ko mu karere ka Sahel yo kugumana perezida wahiritswe ku butegetsi kandi ngo akaguma acungiwe hafi. Izindi ngero ni iz'umunyaburkina Faso Roch Marc Christian Kabore utabangamiye namba kapiteni Ibrahim Traoré, nk'uko n'umunyamari Ibrahim Boubacar Keita yigeze kwitwararika cyane akicisha bugufi mbere y'uko hatabaruka mu ntangiriro za 2022. Naho Niger yo ikaba ikomeje gufunga Mohamed Bazoum ugiye kumara amezi 30 mu gihome. Impamvu zitangwa n'abamuhiritse zirimo ko bamushinja ibikorwa bijyanye no gushaka guhungabanya umutekano no kugirira nabi ubuyobozi bushya bw'igihugu bwamusimbuye, ndetse n'icyaha cy'ubugambanyi gishobora kumuviramo guhanishwa kwicwa. Iyi nkuru isoza ivuga ko bibaye ku nshuro ya gatatu Mohamed Bazoum ari rubunana aho afungiye, mbese mu gihome. Ni ukuvuga ubunani bwa 2024, ubunani bwa 2025, none n'ubu bwa 2026. Akasavira reka dusoreze mu kinyamakuru Les Echos aho banditse ku mwaka wa 2025 usize ku isi hiyongereye umubare w'abaherwe baza miliyari nyinshi z'amadolari y'Amerika abazwi nk'abamiliyarderi. Abarigwishe iki kinyamakuru cya Les Echos kigereranyije n'abamiliyarderi bari bahari muri 2024 ngo mwaka 2025 wabonetsemo abashya benshi barigwije, aba bajya bitaha bagashize cyangwa se abarenze uruhombero mu mvugo z'abubu bageze kuri 287 barimo 196 biyushya kuya ku giti cyabo kugira ngo barigwize ibintu bitigeze bibaho kuva icyorezo cya COVID-19 cyakwaduka mu isi gihereye mu Bushinwa mu mpera za 2019. Ubushakashatsi bwa banki UBS yo mu Busuwisi buvuga ko mu mwaka umwe gusa umutungo w'abaherwe bose bo ku isi ubateranyije wiyongereye ku kigero cya 13% ugera kuri miliyari 15,800 z'amadolari y'Amerika uvuye kuri miliyari 14,000 z'amadolari wariho muri 2024. Aba miliyarderi bashya 287 muri 2025 Jondoniye babarirwaga umutungo wose hamwe wa miliyari 684 na miliyoni 300 z'amadolari y'Amerika. Ni mu gihe muri 2024 abashya bari 268 batunze angana iki miliyari 520
24 na miliyoni 500 z'amadolari y'Amerika. Kuri iyi si Savera hari ababurira aho abandi bahahira, hari abahombera aho abandi bungukira. Hamwe abaduteze amatwi turabifuriza kuzahirwa muri uyu mwaka mushya dutangiye wa 2026 kandi tuzawurye ntuzaturye. Nuko twanzuye, mwakoze cyane kubana natwe. ciao ciao.